Skulptor Miodrag Živković, nekadašnji dekan i dugogodišnji redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, dobitnik je mnogobrojnih nagrada za skulpturu, spomeničku skulpturu i umetničko osmišljavanje prostora u zemlji i inostranstvu. Izdvajao je više značajnih skulptura i spomenika u Jugoslaviji, Italiji, Austriji, Čileu i Gabonu. Iz bogatog stvaralaštva ovog istaknutog umetnika izdvajaju se spomenik streljanim đacima u Kragujevcu, spomenik bitke na Sutjesci, spomenik Kadinjača, spomen kosturnice u Gonarsu, Italija, spomenik i trg jugoslavenskom useljeniku u Punta Arenasu, Čile, skulptorska kompozicija Sunce Afrike u Kongresnom centru u Librevilleu, Gabon, skulptura Vuka Stefanovića Karadžića u Loznici, spomenik pilotima braniocima Beograda 1941. godine, spomenik Jugoslovenima izginulim u Austriji na vojnom groblju u Beču, skulptura Svetitelj Sava u Prijepolju, spomenik borcima za slobodu u Bijeljini, Beli anđeo u porti manastira Mileševa, spomenička skulptura kralja Nikole I Petrovića Njegoša u Nikšiću i druge. Profesor Miodrag Živković izlagao je, pored ostalog, na Bijenalu u Veneciji 1980.